Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Hawu siyakhuleka nina bentonga yethu sikajama yabetha phansi kwavela udaka ugasela ngapha noma ngemado sebagasela. Namhlanje siphezulu ehlophe ekhulu lapho kwakududulana khona insizwa. Sijudana namagoba mlomo laphana. Nansi yalentaba. Laphana ezayilwela khona insizwe laphana kusuka lapha phansi amankengana lapha yana ngithi namhlanje ngizobhema nithimule kuleli thonga nalo ihlomkhulu esiniphathele lona engani phela umlando nubuwa ngamehlo namhlanje babatonda bingelela isizwe nazi isizwe sikubhekile nje umhlaba wonke. Ngiyanibingelela nina bakanodumehleze kamenze ilambele eqamanye abalembe ngokukhalipha. Ngithi ngiyanimema nje basagcinane ngokudlula nje ukuthi nibe khona lapha kuzobhema ngentshengula emlandweni walelizwe esinyathele kula kwaZulu. Baba laphana ngizoqala laphana ngiculise kakhulu laphana kubabukeli nabathandi budlwa nombelebele laphana ukuthi sasigcina esikhuluma laphana ngophakathi inkosi yamaqwabi kodwa into ehlala kule besithe ake sihambe siyonikhela ngentshengula lapha kwahlophe ngoba nisibona njena siphakathi etshanini lapha la sizinsizwa sivunule sibahle silapha kwahlophe ekhulu sifuna ukukhuluma ngomlando lona kaShingana beelwa namangisi kanye namambuka uzibuke nje embukeli lapha ekhaya nantana igquma lononqayi babemlapha ya bemilapha bebheke impi lapha ezansi ilapha kaShingana nomfowabiyela lapha wasogqabhiyeni lapha somhlolo ngakho ke labentonga yethu sikajama betha phansi kwevela udeka namhlanje na nizobhema nithimule ngizothatha zonke intambo lapha ngiyiphasele lapha enkweleni babatonda awuhulela isizwe ngalempi sayikhuluma indaba lempi kodwa ngokuthi namhlanje sithe ake sikhuphele phezulu sibuke wonke umlando wamaqhaza sesubonile ke donda umlando nanku bawubona ubhaliwe asikhuluma mangathina siphekwa sikhuluma inkizophekwa eqisi baba awutshajulela isizwe baba nanku umlando baba kunjalo siswe senkosi yakithi ondini ujini ndomnyama mase sebehlasela futhi behlasela umntwana wathi umntwana cha ngoba inkosi yasondini yangifungisa yathi nangu mahelana aphuma ondini olubomvu umahelana ophuma ondini olubomvu udini uzulu lo bayineminyaka emincane wathi ngimshiya kuwena mfowethu esho kuhlobo lo lwasonkweni uShingana nabanye abafowabo base behambe makubongwa uShingana kuthiwa zenda zakushiya unazo ondini wayesesele yedwa ondini bemuntu andabula wayesesele yedwa ondini kuyena olandela inkosi ucetshwa ishiya uTwana umahelana udini uzulu nje ngoba imethembe kakhulu baba wanqaba sasayikhuluma leyo ndaba kodwa ke sasingavezile sasingamile kulelo gquma lela gquma elingaphesheya nje libiyele kubekwa itshe khona lo sayiteni ababili abaholi bempi abasala khona la bethi badubula umntwana babebona inhlamvu eqhamuka lapha etsheni baliqaqi balisha lo kapteni omnyama wathi sadilelisa umntwana wayifaka emlonyeni inhlamvu yangena lapha yazophuma ngapha ngemuva baba babona sengathi kwenzeke ngoba umuntu omnyama lo wathi ungena omhlophe naye wasedililisa ukuthi made badubule engasho badubula amasosha akhe waseyifaka emlonyeni umntwana inhlamvu baba hayi kwavuka uhlavana insizweni ngathi ngawuseseyidedela umntwana cha hlalani uzokudubula mina ngiyitshela mase kufanele ngidubule ngakwakukhona lapha naye intaba lapho uhlophe ekhulu yizo lezi ziwa lezi lapha impi yayilele khona umntwana eyilalise phansi impi okwathi ma kunjalo sebethi akudutshulwe manje kade nakho umntwana babonakala balishaya itshe bahasiyichazile balishaya la suka izintuli zonke umntwana semhlophe ezintuli kodwa inhlamvu ifika ishaya etsheni kuchephuke ingcezo zicwile phansi nonkwekwezwe esithulele phezulu ubhacemsileni mabela phendle kumfana nodela msimba unika amambuka umsimba wazi idela kwahlophe ekhulu afuthe elanga kwahlophe ekhulu umkhishwa nqabeni angena etsheni ethi lizomlamulela umhlebhulandwa ngizamambuka wayenza iqhela inika umnyama kanqakelela induna kayise imbuzazana nesixaka kwahlophe ekhulu uchiza lidala kade kushiwa nazo ondini umntwana lo uShingana owayihola lapha nje efelizwe la kwabo efelizwe likayise elaseliphethe umfowabo umnewabo ujini ndomnyama baba uyabona baba ngendlela ohulula ngakhulu umlando kodwa into esibuka la kulo leli tshelile ababhale kulomlando lapha kukhona iphutha esesilibonile lapha nonke ulibonile baba
lapha lonto leyo imbi ngoba angidukisi babuhlelo ngifuna nje baba ngoba ngiyakubona amehla seyibomvu ngoba uzucasuka nje ugcobela kwagcoba khona okhulukhulu benu amaqhawe wonke ayibhaca ngale nangale ngaphansi kulolu tshalo lapha nanti walabo babehla njalo lapha bephikelele izantsi abama indibi zabo zazi bakhela lapha ezempolozi baba ngisho ukuthi Donda lapha nakubi ngoba bakhuluma ngokuthi kaNgobozana akekho umfana uNgobozana akazefele la azefele lapha baba lokho okunye ufule sikhulume konke lokho ngoba izinto zakithi zedukiswa kunamadoda lapha agudla impandla njengami kanjena lapha lokuthiwa abafundile akekho umlumbi oyofundisa wena umlando wakini ugcobe kuwo sikhuluma ngomlando nani izwe lakithi lonke lakwabiyela leli ngaphesheya kahle ngoba nalo leli lakwabiyela kwalona leli kodwa wokuyelo ngoba asikho ekopoloteni okwakufihli kodwa nje khona baba sikhuluma ngomlando ukuthi lapha ngempela nje ubonga iqhawe elikhulu leli lapha ushingana amanga amaningi abhala lapha ufike ukuthi uwaphikise wonke aphikise phikisa lokho ukuthi uNgobozana wayesemdala ngalesi sikhathi nkathi umntwana ushingana kwangamadodana akhe ayelwa la enye yawo engiswa ugodla umkhonto kaNgobozana owayekhona khona nomnye obalwa esembakhotha amagama bela uNgobozana ngokudala bakhe wayephekezela inkosi yaphesheya Jinindo Mnyama ayisekhona yabuya phesha buya naye bonke beno labo bakwaZungu omalume bayo ngalondlela ke wayengekho kulempi lena kodwa kubhalwe ukuthi kulamatshe uNgobozana wasala la ngiyaphikisa lokho ke mina ngizokubamba ngenje ubugiya zuha masibuye emarket lapha bese sizohamba siyophuza imfulo zemhle hawunina bentonga yethu sajama betha phansi wavela uDawu uGasani lapho nganomageba awuyayikhipha eshubo ilikhipha nje kancane iphosa la eweni siyabuya lapha impi ke baba masibuya lapha eTolo impi yaqhamuka lapha ngibona nje ilumbi leliyana ubuyela wonke lo ngoba sikabiyela sonke lesana yaqhamuka lapha impi igibela amashi enye yaqhama enhla ngale kwelumbi enhla noncasaza lapha enye yaqhamuka la yanqamla iqhama ngale emfule yehla yawela imfuluzi yawulela yanyuka ngempongo lapha yawulela ngale kuthetha izodibana nje laba abakuthiwayo onongqayi nali igquma labo babehleli begade impi yakaZulu ila enye ingale lephe kwedumana ngakho ke nina bentonga yethu sikajama betha phansi kwavela udaka intabo ngiyithatha futhi ngikhomba lapha nakuDonda baba Donda awuhlakule lapho kudumelana kwalempi isuka lapha iya lapha yazi yanqotshelwa khona awuhlakule konke lapho baba nasi sizwe sikuqaphile ngamaqaphelo baba nina bejinindo Mnyama sibasasa kuyithinta manje sesiyithinta kahle ngoba sesifike eqathatha khona ngeenyawo zethu nani nikhona niyayibonela nje basiyikhomba imfolozi nansi isantsi lapha impi leyo yaqhamuka lapha yamagoba mlomo nonongqayi bayo namambuka awo bezohlasela inkosi uDinuzulu kwasho nangumntwana wayesekhulumile ethumela esilweni sasemkhontweni uDinuzulu ukuthi awu baba ake nihambe baba azongilekelela lapho baba undodana wathi uDinuzulu cha ubaba omncane hambani emtsheni ukuthi akabhekane neswe likayise bonke abasemangidini basasikhulumile bebengakuyena bengabesesa lapha engikhona lapha kwaceza njo esimile lapha besimulukusana ngale ndawo ukuthi onongqanyi baba behlezi lapha bengahlezi bengeenyawo begade impi yomntwana ukuthi ingaphi lapha ingakhona iqhamuke lapha yona iza yahlukana ngabele enye yaqhamuka lapha ilumbi leliya ilumbi khona ilumbi elikhulu nelumbi elincane naliya baba impi yakhumuka khona esa lapha ke yamagoba mlomo umntwana eseyifife wayihlukanise yemkhonto wathi ayihlale yodwa lapha wathi eyibhama ihambe naye ilale phansi ingadubuli koze kudubule mase kusho yena konke lesikhathi badubula nje basadubula umntwana kodwa alalise umkholo wayempi
bekuthiwe nalo ithuna lakhe likhona khona lapha lo kapteni womlungu lo aphezulu lapha lamathuna abo lo kapteni womlungu lo wasala phansi wayifaka emlonyeni umntwana inhlamvu yazo azodabula umlala ngapha unkokwezo esileli phezulu ngakho ke babona ukuthi basithi akuvele ukudutshulwa manje ababoni bayabona ukuthi inhlamvu iqhamuka lapha kodwa akho bantu ababuyiselayo kubelungu bathi kudutshulwa wakudutshulwa leli yawale yathi ababecashe leli ngale kweqhuma lelo nonqayi aliphela ngonqayi kwahlela pha kubheka impilo nansi leli nanke evela lawo manje laba behleli kuona lonke ke kuba singale ngabuka yonke into woza baba ngakho ke lapho kuthiwa kubhala into engekho lapha ukuthi ungobozana yebo ngododana kaNgobozana naye kule impilo alimala okwathi ma eseyidudula umntwana baze bakhipha iduku elimhlophe abelungu bathi hayi cha akumiwe na yeke impomba usefile umntwana lapha impi baba kaSomhlolo lo kwabiyela angithi ke nayo yayibiqhamuke khona lapha yona ekaSomhlolo yayikhona lapha noma yayiqanise ngala ngale waseDumaleni ngicabanga ukuthi ngoba abemkhonto wabani yathi bayisiphuma impi yabelungu isikhama seduku wase bayeka umntwana base bayila beyithele empini yemkhonto ke manje lapha benqamla lesikhala lesibekushona ngalo abantu umntwana ngale eyayikade iphumula ingenzi lutho lonke ilanga usebenza umntwana yedwa lapha nalabo abahlezi nabo beyibhama yasiyithela kulabo base bevumbuka ibona ke bayiphosa emfuluzi abithi imfuluzi yababovu nayo enye bayibhekisa le emfuluzi bayigwazela la enye babeyigwazela ngale eDumaneni enye yabari yaze ushona ngale ondini kwayiba le enye yayibale izama ukubuyela emuva ngoba mawuyale uya enguqe la babebulalela emfuluzi futhi la ungena khona uDlovazana ungena khona emfuluzi kanye nekhwiphi baba woza baba woza sithi ke bengifuthi ekulamaqhawe lawa donda lapha lo walapha nangu lapha nakho kubo lapha ubring it walapha lapha kwasanguye lona ke lo basemangidini lapha lempi lena laba bangabiyela bonke babeqhama ezweni labo njena lapha shuthi lo umntwana wayenosuthi olungapha laba ubiyela wonke wawudibele ulive elodwa wayisho njalo umntwana ngawosuthi ubaba omncane akathathe lonke iswe likayise leli ngapha lingesi ngapha kumina ngoba nami ngibhekene noyibhebhu abelungu bangimiseka ngibhekene noyibhebhu ngapha akuthi leli iswe likayise lonke mangidini enkandla wonke lapha mahlayiza nabo bonke bese ngapha kuyena babe lapha osomhlolo shuthi baba ngisayiphinda lento abantu bakabiyela akaze beze bebe ngamambuka bebe amakhotha angqoko abayabafana akaze uthi kahle hle mhlawumbe wayengaphuma nje oyedwa yebo kodwa baba masikhuluma iqiniso kaleli bathembekile abantu bayibela ngoba uyabona ukuthi ngampela lapha nje emlandweni bakhona amagomlomo kwakubhala kulela kodwa khona bakhona babhaliwe lapha ukuthi ngampela kuliqiniso ukuthi ngisho okhulukhulu babo babekhona ezimpini zakwaZulu nabo futhi ngoba phela abamanje laba dona ngesiphike lokho bangabamanje ngoba uyabona labo 1888 ezimbili kuyo lenyanga le uyabona siselele nje kancane ukuthi sifike lapha na zimbili sokhuluma umlando ngampela ukuthi lapha yayilwa zingaki baba lapha awuqhubeke baba lapha ngoba sengifuna ukuphike lapha nale laqhuma nale latshela lapha ukuthiwa khona uthetha iza lapha kuthetha ke iza izokunyuka izoqhamukela ngale emfeneni awudlale ngenkotha baba sizo sikubhekile la isizoqhamukela emfeneni isafika yebo safika nje iqhamukela emfeni safika lapha izoqhamukela emfeneni ngoba namhlanje siyekhona eduze kwasemfeni lapho nje hey baba ngizokwenza kanjena baba ngizokubamba ngenjobo ugiya zizothi mabe sibuye ukuphuza amanzi emfuluzi lapha ebese ke usukutsha kadula kahle ngudedele hawunila ke into ngayithu sajama awuyagomona njengemfene iphelele emfuluzi namhlanje siphuza amanzi
laphana impi ke baba masubuya laphana etolo impi yaqhamuka lapha ngibona nje ilumbi leliyana ubuyela wonke lo ngoba sikabiyela sonke lesana yaqhamuka laphana impi igibela amashi enye yaqhama enhla ngale enhla noncasaza laphana enye yaqhamuka la yanqamla iqhama ngale emfule yawela emfuluzi yawulela yanyuka ngempongo lapha yawulela ngale kuthetha izodibana nje laba abakuthiwayo onongqayi nali igquma labo babehleli begade impi yakaZulu ila enye ingale lephe kwedumana ngakho ke nilabentonga yethu sikajama betha phansi kwavela udaka intabo ngiyithatha futhi ngikhomba lapha nakudonda babadonda awuhlakule lapho kudumelana kwalempi isuka lapha iya lapha yazi yanqotshelwa khona awuhlakule konke lapho baba nasi sizwe sikuqaphile ngamaqaphelo baba nina bejinini omnyama sibasasa kuyithinta manje sesiyithinta kahle ngoba sesifike eqathatha khona ngeenyawo zethu nani nikhona niyayibonela nje basiyikhomba imfoloze nansi esanti lapha impi leyo yaqhamuka lapha yamagoba mlomo nonongqayi bayo namambuka awo bezohlasela inkosi uDinuzulu kwasho nangumntwana wayesekhulumile ethumela esilweni sasemkhontweni uDinuzulu ukuthi awu baba ake nihambe baba azongilekelela lapho baba undodana wathi uDinuzulu cha ubaba omncane hambani emtsheni ukuthi akabhekane neswe likayise bonke abasemangidini basasikhulumile bebengakuyena bengabesesa lapha engikhona lapha kwaceza njengoba esimile lapha besimulukusana ngale ndawo ukuthi onongqanyi baba behlezi lapha bengahlezi bengeenyawo begade impi yomntwana ukuthi ingaphi lapha ingakhona iqhamuke lapha yona iza yahlukana ngabele enye yaqhamuka lapha ilumbi leliya ilumbi khona ilumbi elikhulu nelumbi elincane naliya baba impi yakhumuka khona esa lapha ke yamagoba mlomo umntwana eseyifive wayihlukanise yemkhonto wathi ayihlale yodwa lapha wathi eyibhama ihambe naye ilale phansi ingadubuli koze kudubule mase kusho yena konke lesikhathi badubula nje basadubula umntwana kodwa alilalise umkholo wayempi bekuthiwe nalo ithuna lakhe likhona khona lapha lo kapteni womlungu lo aphezulu lapha lamadolabo lo kapteni womlungu lo wasala phansi wayifaka emlonyeni umntwana inhlamvu yazo azodabula umlala ngapha unkonzo zesiphezulu ngakho ke babona ukuthi basithi akuvele ukudutshulwa manje ababoni bayabona ukuthi inhlamvu iqhamuka lapha kodwa akho bantu ababuyiselayo kubelungu bathi kudutshulwa akudutshulwa leli yawale yathi ababecashe leli ngale kweqhuma lelo nongqayi aliphela ngonongqayi kwahlela lapha kubheka impilo nansi leli nanke evela lawo manje laba behleli kuona lonke ke kuba singale ngabuka yonke into woza baba ngakho ke lapho kuthiwa kubhala into engekho lapha ukuthi ungobozana yebo ngododana kaNgobozana naye kule impi le alimala okwathi ma eseyidudula umntwana baze bakhipha idukela emhlophe abelu bathi hayi cha akumiwe na yeke impomba usefile umntwana lapha impi baba kaSomhlolo lo kwabiyela angithi ke nayo yayibiqhamuke khona lapha yona ekaSomhlolo yayikhona lapha noma yayiqanise ngala ngasuku ngale wasedumane ukuthi ngoba abemkhonto wabani yathi bayisiphuma impi yabelungu isikhama sethu wase bayeka umntwana base bayila beyithele empini yemkhonto ke manje lapha benqamla lesikhala lesibeyoshona ngale abantu umntwana ngale eyayikade iphumula ingenzi lutho lonke ilanga usebenza umntwana yedwa lapha nalabo abahlezi nabo beyibhama yasiyithela kulabo base bevumbuka ibona ke bayiphosa emfuluzi abithi imfuluzi yababovu nayo enye bayibhekisa le emfuluzi bayigwazela la enye babeyigwazela ngale edumaneni enye yabari yaze oshona ngale ondini kwayiba le enye yayibale izama ukubuyela emuva ngoba mawuyale uya enguqe la babebulalela emfuluzi futhi la ungena khona uDlovazana ungena khona emfuluzi kanye nekhwiphi baba ngoza baba ngoza ithi ke bengifuthi ekulamaqhawe lawa donda laphana lo walapha nangu lapha nakho kubo lapha ubring it walapha lapha kwasanguye lona ke lo basemangidini lapha lempi lena laba bangabiyela bonke babeqhama ezweni labo njena lapha shuthi lo umntwana wayenosuthi olungapha laba ubiyela wonke wawudibele ulivi elodwa wayisho njalo
umntwana mamonga wosuthu ukuthi ubaba omncane akathathe lonke iswe likayise leli ngapha lingezi ngapha kumina ngoba nami ngibhekene noyibhebhu abeni ngibangimiseka ngibhekene noyibhebhu ngapha akuthi leli iswe likayise lonke mangidini enkandla wonke lapha mahlayiza nabo bonke bese ngapha kuyena babe lapha osomhlolo Shuthi baba ngisayiphinda lento abantu bakabiyela akaze beze bebe ngamambuka bebe amakhotha angqoko abaya abafana akaze uthi kahle hle mhlawumbe wayengaphuma nje oyedwa yebo kodwa baba masikhuluma iqiniso kalele bathembekile abantu bayibela ngoba uyabona ukuthi ngempela lapha nje emlandweni bakhona amagomlomo kwakubhala kulela kodwa khona bakhona babhaliwe lapha ukuthi ngempela kuliqiniso ukuthi ngisho okhulukhulu babo babe khona ezimpini zakwaZulu nabo futhi ngoba phela abamanje laba dona ngesiphike lokho bangabamanje ngoba uyabona labo 1888 ezimbili kuyo lenyanga le uyabona siselele nje kancane ukuthi sifike lapha na zimbili sokhuluma umlando ngempela ukuthi lapho yayilwa zingaki baba lapha awuqhubeke baba lapha ngoba sengifuna ukuphike lapha nale laqhuma nale latshela lapha ukuthiwa khona uthetha iza lapha kuthetha ke iza izokunyuka izoqhamukela ngale emfeneni awudlale ngenkotha baba sizo sikubhekile la isizoqhamukela emfeneni isafika Yeah, isafika nje iqhamukela imfene isafika lapha izoqhamukela emfeleni ngoba namhlanje siyekhona eduze kwasemfene lapho nje hey baba ngizokwenza kanjena baba ngizokubamba ngenjobo ugiya zizothi mabe sibuye ukuphuza amanzi emfuluzi lapha ebese ke usukutsha kadula kahle ngudedele hawunila ke into ngayithu sajama awuyagomona njengemfene iphelele emfuluzi namhlanje siphuza amanzi